بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لا زال الكلام متواصلا في مادة الفقه. masih kita niyo مادة الفقه بفضل الله تعالى. تعودنا إن كانت بفضل الله مكانتنا إن المياه أقسام المياه الدباغة ibansin al-awan. Nah, demikian nakalatu laysa bin as-siwak. Ibansin furudul wudu, ibansin sunanul wudu. Siwain makatawakkal furudul wudu, ibansin sunanul wudu. Karunia insyaallah subhanahu wa ta'ala wa kurumu hambuk parwasad jasuaramu in makakuyag pangatayan. Nah, تفضل. هنا فروض الوضوء. وفروض الوضوء 16 النية عند غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرنا. الترتيب على ما ذكرنا. أم حبيبة يقول سنن الوضوء. يا حبيبة إن متن ذكرت وسننه سنن الوضوء وسننه 10 أشياء. التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء. إدخالهما الإناء. نعم. قم. والمدمدة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. وتخليل اللحية الكثة. وتخليل اللحية والكثة. وتخليل أصابع اليدين والرجلين. وتقديم اليمنى على اليسرى. والطهارة ثلاثا والموالاة. طيب، مدوين سنن الوضوء. Lihaun lumatun kita niyo babago pangadjian hafir amo na yung pagtaon pagbahasahon al-istinja aw al-istijmar. Al-istinja aw al-istijmar. Yung topic na to adlaw. Nah, eraser. No, next one. Nah, amuinin tadi. And istinja. Kaiwanan kita bitag butang nila al-istijmar.
Mga pwede, sir. الاستجمار. لا. الاستنجاء أو الاستجمار. جيد؟ الاستنجاء أو الاستجمار. الكتاب يونين بيوتان الاستطابة. تونة الاستطابة. الاستطابة. Naman kau makita kitab kaibanan ng mga kaibanan madhab al-istijmar atau istinja atau istitabah, intu kalimat yan hambuk dain maksud. Hambuk dain maksud. جيد. إن هاتس الاستنجاء إن هاتنيا istinja day sa bata usog. Ha? Pag-usaron day sa tinta usog mag-istinja. Inhati sing mag-istinja atin niya pagsutsi sin dua aurat sibi iban sin aurat da sawatay na tabiya iya una mo ning pagyanong simbasa tamag magsutsi at magpok amo na الاستنجاء. الاستجمار بهذا ليس من كمقصود. الاستطابة رميكا بهذا ليس من معنى. dia pun dua yang race. Mari 2015 pajama. Nah, ya Rab. جيد. So in kalima istinja tumumunta istijmar istitaba imana nila amunain paglano sin dua aurat amunain qubul iban sin dubul bang kita mapuas amuin sumud patampat amunain pagistinja. Nah, pagsut siya dua amuin private parts yun. In kalima al-istinja kiawa siya rin ha kalima an-naja aw an-naju an-naja atawakan an-najwa tutama in kalima al-istinja ini nagkhilafin mga ulama. Dahil nga unuturin word istinja, unuturin root word sin kalima istinja. Lang sin kaiwanan mapanday, haba sa Arab lang nila kiyawa din ha kalima an-naja'u. Amuan yung root word niya. Lang sin kaiwanan bukon lang niya rin ha naja. Kiyawa siya lang niya rin ha word an-najwa. Take note in an-najwa aw ta'ni. Ampain an-najwa biya ini whisper way on biya ini sulatan. Ini dua ini najwa, ini un-najwa. Ma yakunu min najwa min thalathatin illa من فرمان سن الله تعالى سورة المجادلة. نعم من ينتهي هاس معنى بها ini pagsulat kan. Ampain ini biya ini ta an-najwa. Kanda mga pag-pronounce, so ay muli ilang tiyo ha da'bu. Taon na an-najwa. Na. Ang penyan to najwa, dua yung maana nila. Illa huwa rabi'u. Na. جيد. unin maana sin an-naja. Inhatisin an-naja doon yung marayo sa babaon, parsugpatan nilay ni ibang sin pagistinja mong paglaro niya. In an-naja, in ma'na niya al-khalas. Hatisin al-khalas.
makalipwas. Unat si makalipwas. Hati si makalipwas sinirakalin yung kahatihan. At niya mo in makalayo na kau. Makalayo kau, makaig kau ring ha amuin adha amuin malumi yaw. Amuin hati sin word an-naja. Atin niya to get rid of long sin basa. Atin niya makalayo kau ding ha makamumula at tawakan makamudarat yaw. Amuin hati sin an-naja. Ang kandalong si mga ulama, kiyawa in kalima istinja, ding hanaja. Sa mablong niya, once kau mag-istinja, ampain tabiyayaw ni najis, in siya makamudara tawaran, tamang siya gumuha. Once kau makapag-istinja, gumuha in najis yaun, kalanuan mo yung tampat, biya na kau nakalipwas ding ha, makamumula mo na in najis. Tabiyayaw mo in suway hiwa si manusya. Kanda siya kiyawa din ha word an-naja. Kiyawa in kalima al-istinja, tiyagngan siya amuin paglano sin sut amuin sin tampat yaw. Na long sin kay bana ni siya. Bukun siya long nga ring ha kalima an-naja kiyawa. Kiyawa siya ring ha kalima an-najwa. Ang pinma'na sin an-najwa المرتفع عن الأرض المرتفع عن الأرض أمو إن لبا nakataas-taas siya rin hakaywanan. Ilang tayong misal, ang tamo yung lupa, jayid, in ini, nakatataas siya rin ngauno, hakaywanan. Impagtaghay ni habaha sa Arab, an-najwa, atawakan ar-rabwa. Maka jadi an-najwa atawakan ar-rabwa. Ar-rabwatu aw an-najwa. Jayid? Take note kamu. Aun parsugpatan sinistinja iban sinajwa ini. Sa dungog kaumari. Kabalikan, in ma'na sin kalima najwa, al-murtafa'u wa hiya al-murtafa'u min al-ard, amu in lupa nakataas siya rin ha, kaywanan biasin in. Na, ampa in tampat amu in liha, mababa siya rin ha, kaywanan, in opposite niya amu na in ghaid. Ghaid po. Sabuton ko. In original meaning sin ghaid, al-munkhafadu min al-ard. Amu in lupa, mababa siya. Ayan kayo. Sayid? Sabihaon, in pagtag sin mga Arab. Hanajis, amu in magbuwa o in pagtag? Sa in original meaning sin word ghaid, ito namin lupa, nakawawa. Sabuton ko raw may na-convert pa amuin magbuwa na Diyos. Tumag na kita rin hanadjwa, may tiyawag yung pag-istinja in tabiyayaw ng pagpawa sin najis, iwan sin paglano sin najis, kiyawa siya tuy rin hakalima ang najwa, may unuin parsugpatan niya. Paingkatan niya, on sa dya parsugpatan niya, di makadya rin magbutang ko, parsugpatan niya. Okay. Bang kita magbalik pa history na kauna. Time sin nakauna in kamaasan, namaasan, wayroon pag kasilyas nila. Bukong ay pag-istinja, magintaw yung kata niya. Bukong ay pag-istinja. Bukong naman ano siya lang di mag-istinja. Nauno pala ba yun? Na, in nakauna, wayroon bang mga kato kasilyas nila. Jayid? How sila mag-istinja? Aun ning kaywanan ginisan, mga taulog na kauna, langsin sila magsabot, ang mga liusin, batang niyo kamoy naliligad. O mga batang niyo naliligad,
Siyempre mataas-taasin ini, di ka kita dito si haliw-liw imiskunde-skunde. Yes. Aon kuwan. Aon yang kaiwan ni sab. Depende ha kuwan. Abi mga hula na mo mga talipawet o duwa ini sa binhan. Nagpipinda-pinda depende ha kabyaksa. Ang kaiwan di magsiya. Sablong ni aon kuno unuway ni pagtaon. Kung kan sila di magsiya maginang kasilya sablong ni aon nabi may magad kay mo bang ko mag-istinja. So ikaw lang niya maingat yung ilmu sa lamon mo na inupat nabi ako. Nabi awal, nabi ahil, nabi karwa, wayrong post na sindiya. Diba? Wayrong nabi magad kay mo. Ano siya yung magad kay mo siya? Yawon ka. Isa rin iblis, maroy na. Na. Hindi ka tubihat. Innakaw na bihat din. Innakaw na hazamansin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibansin mga sahabi, bansin nakaw na. Min wala pa rin mga imbihaon. Aming mga kasilyas yan. Maglag sila tampat. Pag-iistinjaan tampat. Amuin nakatataas-taas. Pag-ubus aw lihak niya. Amuin ganta kapag tapukan nila. Siyempre pantayan niya. Undes eh. Tawakan lupa patag. Innakaw na bang sila mag-istinja? Mag-number 1 na to, mag-number 2? Kata nyo rin mag-number 1 na number 2? Kinay. Ha? Manglag sila tampat. Amuin. Katamunan sila ring hapangatod sin. Nang talay hindi imbay. Patag yang kata. Nabang so pa may ikaw mag-istinja. How nung kau kumuan? Lumal ko min tampat biyain. Bangko tarakal. Wayon saan tao tarakal mag-istinja na hindi kikita sing masyrik iman sing maghrib. Sa lumag sila tampat, taas-taas, pag-ubus, lihak-lihak yan, di sila limingkod-lingkod, di miskonde. Misan sila tagon na hindi, ano nakaw, di siya kakitaan. Kina? Jayid? Hangkan din nakaunayad to. In pag-istinja, kiawa in kalima najwa rin nga pag-istinja, sabab sinamuin in paglabon nila bang sila hawak to, pag-istinja. Jayid? Amwad to in parsubpatan, sin kalima an najwa, iban sin kalima al-istinja. Na, kabalikan, in word al-ghaid, in original meaning sin word ghaid, sa Arab, al-makanul munkhafidhu min al-ard. Amuin lupa, amuin lumubak siya palaw. Aung dia harap palom-lom niya ito. Kasi dia ini ito. Tangalihak-lihak siya. Na, sabab mayta, sabab amuyaw nin tampat, amuin matanam, asupaya rin sila kakitaan sin mahus. Na, innakaw na yan tuwang sila imyan mag-signal, magtuwilalong niya pakaip. Tuwida pakaip. At ini yung ma'lum na yung ma'na niya maguno, mag-istinja. Tuwitalong niya pakaip. Naam. In Quranul Karim, pangaddatan, adab sin Quran, biyusan sin Quran, in kalima ghaib, hapyagngan, amuin hanajis, amuin magwa na to. Biyusan. Main kanin original meaning niya uno, amuin tampa. Sa mayta biyusan sin Quran, in kalima ghaib, ibang biyusan sin Arab, in kalima ghaib, ipagtag namin na tampat sa mayta pangaddatan. Asupaya di makuan amuin bukun magugat dunguhon sintaw. Tablong niya amuin bangkaw imian madto kita pakait hati nga madto mag istinja na sa. Nabiusan na yung kalima ghaib, tagtag na siya kalima amuin magwa iya o amuin najis na. Amo yanin original meaning sin al-ghaib, iban sin naja, iban sin an-najis. Balik kita pa, kita. Undungin niyo. Na. Qala faslun. Qala al-muallifu faslun. Wal-istinja'u. Yung pagbasa kanya, wal-istinja'u. Bukun wal-istinja'u. Wal-istinja'u. May mukari barisan in lam baris baba. Wal-istinja'u. Wal-istinja'u wajibun
من البول والغائط. نعم. والاستنجاء واجب من البول والغائط. Atin yung pag-istinja, yung paglano, pagpaupo, in hukuman niya wajib. Wajib. Bukun sunnat sadya, wajib. Nah, simuda ka daing habaul, imbaul makna niya, amuin ihi. Wal ghaib, atawakan najis na pula. Nah, simuda nag number 1 atawakan nag number 2 siya, in hukuman sim pag-istinja wajib. Nah, wajib. Sabab sin aun hambuk manusia siksa siya halom sim pakubulan. Bita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih, sabab sin kana la yastanzihu min al-bawl, di siya magpanimod sin ihi niya, iwan di siya mag-istinja malay. Kaya yung mga kamaasan na kauna mag amay tud sin amuin magpakwa tabiya yung sipagyang la anak ihi karena makamukain parakala na suay mo tud parayaw, suay ko tud mga dji na tumtuman yung hadith amin nakala bayin Rasul sallallahu alaihi wasallam iman sin Ibn Abbas harwa kubul law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzaban, induang katao nilong sin Rasulullah along pakubulan bihaon sisiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir, indusa nilalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun dadu sa mabugat mahunit tangkisan. Maluhayra tangkisan sa wala nila yani man. Bukun ni makna sin hadith maluhayra sibi dusa sibi din na hinang nilala. Yasin kayo na magtafsir sin hadith dusa sibi dalaw la. Bukun dusa sibi dusa rakula sa maluhay siya aniban. Nalang sin Rasul amma ahaduhuma. Ampain ini lang ni hambukin kana yas'a bin namima. In hambukin ilaw na in sabab siksa siya biyaon alom sin pakubulan, sabab in kaaunan niya magpalaton siya bisara deng hambuk bay deng hambuk tao ala sabilil ifsad supaya magkalwin doyaw. Kita kulong ni banam on diara nagangkas. Kita mo pasuysuyan. Sinatatay niya na may tamo pasuysuyan. Tumeksing kayo, mangitanam niya, mangjari makakuha. Guess long niya. Englishan pa po. Guess what long niya. Anong sinutuan? What? Hindi ko ingat ha. Kita ko long niya ba na mo? Iwan, diara nagbisa na kayo na malingkat ba ba ilong niya? Napakuisim pa na tilong sintong lang mag... Himay tabihan. Ala namima. Impagtag sin bihad to namima, magpalatun ko bisara ala sabil, hangan sin makapagkano. Arakalang tawid to, o naranya nagbisara, mga nangasubo, ataw pang tungod niya, tawakwan. Siya diya, magpalatun bisara. Nalang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inindusan niya, kana yas'a bin namima, magpalatun bisara. Ambuk pabay, pambuk pabay. Ano? Na, dumanyos maun kayo mga supayang imi sa dyan atay maun tayo bihad. Babaya sadya siya kimita, ngumiin atay mo. Nain ubat simbihan, subay mo siya di asipun. Pasal once mo siya di asipunin tao magdarafit na bihan, biya mo na diyugsuan. Sabab biya mo ra iyan, wayroon po simbisarang yan ka. Sabang mo abjanan, maherd ko simbisaran niya, ikaw inubuhin. Yakkalan, baran mo, iabjanan mo yung tao, yakkalan. Jayid, andaya ko magabjan, sana naman. Sana naman. Nalong si Rasul, mamarahin nalong si Rasul, la yadkhulul jannata namma.
way makasud palong sinsulga manusya masub magdabis sara magparuhal sa Japan. Khas. Mamalay ko. Kanda yun ako masusay. Layar ko dyan. Di makasud. Nabang bukon na siya sulgahaw, no? Doon, narka. Nabang siya magtawat diha dunya wal iyad. Namoy nilang si Rasulun dusa niya, kana yas'a bin namimah. Wa amma al-akhar, amin ang katawi sa kinilang si Rasul, kana la yastanzihu min al-bawl, aw min bawli. Hakay walang riwayat sin hadith, kana la yastatiru min bawli. In kaaunan ni sabsinhang katawi ni Ibn Abbas, ang si Rasulullah, in kaaunan niya di siya magpanimod, sin ihi niya, ay bima'na di siya magpag-istinja marayaw. Di niya timur. Mag-apas sin teleserya. Tunalong ito na. Magpanimod. Amoy nito siya. Aula na tulin pagdahon sin kamasa namin anak. Suway tatod para yan. Karena ban kita sumambayang diarata yan. Iyadu billah. Iukot dari matay man sambayan ka. Lumumik. Mabilang ko nagdarako na Diyos. Nakaiba ng riwayat sin hadith ng sin Rasul kana la yastatiru min bawlin do sa sinang katawini la yastatir. Di siya magtabon sin baran niya bang siya mag-istinja. Di siya magtabon din ang mga manus siya. Ay bima'na di siya mga sungod pataming katamunan siya. Public. Siya pagkakitaan kami ang lumaway ko ang mga ran. Panal mo ang mga diya nagkakas-takas yung mga ads yung tao pagkitaan. Siya hindi diya nag-text yung buhay mo. Subhanallah, nagka-number 1. Sambilin mga paradahan sin jeep katami o di kalabayan. Di kasang sa sin pausab sin bihan. Wal'iyadu billah, di yan maamuin magaan-gaan sin tao. Kung yan lang mo, sa anak kita sa mga kurway, dusara ko na yan. Rasulullah nagbayta sik sa imanu si alom sin pakuran sawab sila yan. Ang kanda, in pag-istinja, wajibun minal bawli wal ghaib. Bukon ka umin minal bawl, so yung pag-istinja habawul tol. La, duway. Nyari bawl, natin niya. La. Ang kaya nang magtafsir ng hawa napsud. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadith niya riwayat si Imam Abu Dawud, min kan Aisha radiyallahu anha, قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط يوسن رسول الله in original meaning sin word غائط. إذا ذهب ما معنى إذا ذهب apabila siya manaw apabila siya madto pagait ما معنى غائط patampat amuin malaw medto amuin liha maksud mag-istinja فليذهب معه بثلاثة أحجار فليذهب معه أي مدto siya nagdara siya ثلاثة أحجار tubatu hipag istinja niya kana to dabang biyadi namanin pag-istinja. Kalakihan tayo ni sabaon waktu matuhita pa mga hula Bisaya, mga hula Cebu, mga Davao, sumod ko pa CR, pagkita mo mayroon hus, may tubig, bihot tangan sadya ka, katas, tissue. Namo na sa inyong pangadyon tayo Allah subhanahu wa ta'ala. Bidnillah siya. Amo na yun, bidnillah. Kanda, panagnan ka unta, in hukuman sinis pag-istinja, واجب من البول والغائط. جيد؟ لمس المؤلف ثاني والأفضل إن الذي أفضل pag-istinja amin والأفضل إن سريو إن الذي أفضل way sin pag-istinja hantang sin pag-istinja أي يستنجي ما معنى يستنجي؟ يستنجى سيا إن كلمة استنجى يستنجي استنجى فعل ماضي فعل ماض يستنجي فعل مضارع والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء بلكن والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. إن الذي أفضل هنتang sin pag-istinja
إن mag-istinja siya usalun niya ahjar. ما معنى أحجار؟ بات. إن أحجار plural word sin حجر. لو sin عامية حجر. حجر. حجر بات. حجر. إن جمعنية أحجار. مولينا كتاب. والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم تبص يتبعها أمبنيا بسنؤا يتبعها بني أمبنيا سنؤا. نعم. مساكين كلات يلومك سنؤا أن يستنجي بالأحجار. الذي أفضل مقيوس ناسيا ثم buasnya mag-use ba ito? Ampan niya pasunuan, follow upan sin, yutbi'aha, bilma sin, tubig. Amuyad ito yung labi afdal. Amuyad ito yung labi afdal. May tabihan. May tabihan. Sababin in batu. First, usalun mo batu. Pagpuus. Puus mo sin batu. Ang pamusiyabong lawan sin tubig. Hangkan amuyad tuin labi afdal. Sababin batu. Maig niyain amuin lummi. In tubig follow upan mo. Maig sin tubig in bakas. Sige. In batu maig niyain lummi, in tubig maig niyain, bas. Bihadtuin, kaaulan sin ahlu Quba, tauring ha Quba ha Madina, bihadtin paghinamun nila na kauna. Hangkanda, biyantog sila sin Allah subhanahu wa ta'ala halong sin Quran. Na. Biyantog sila, sin mahasud si Allah subhanahu wa ta'ala, alom sin Quran, sabab mag-use sila tubig. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala surah at-Tawbah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Yana surah at-Tawbah, kabakan muha ayat hangga tuswal. Biyantog sin Allah ta'ala in ta'u Quba. O min Quba, yun na Madina. Sa Allah ta'ala magkaw makapag-hajj, kakitaan min Quba, sunnat ditoin, sumambayang kita Quba, raka'atay. Sumambayang kita dito, raka'atay. Nah. Nausin Allah Ta'ala kanina, fihi rijalun, yuhibbuna an yatatahharu. Halong sin Quba, aun din doon mga kausugan lang sin Allah Ta'ala, masub sila mang lano-lano. Maglano-lano. Natin yan, pag-istinja nila, marayaw yung paglano-lano nila, marayaw yan, sila sin Allah Ta'ala, نعم والله يحب المتطهرين أم بين الله تعالى مكسي ملسة أما غسل مسؤول سبسسين زين كناتو طيب بيدين بقى من كاتو تنين بها وما بقى kita niyobatu daun palomsian. Okay rin, insyaAllah. Sabihan din ba may akas? Layo yan. Dahil nakita niyo ba ito? Mausin ba ito karandanan niyo? Pagkasimusin kuwan sin barangay chairman. Ako rin mga batuta. Yubos si muslimin, pag-istinja. Paghapot na nga kasilyas katangin ma. Besay ganun na yun. Biyan din. Ang hindi ka ito. Inyad to mo in tariqa na sabbut ko ababila ko ang ko mga fada. Ano na fada? Ang ko mga tambat. Wayroon manusia niya tawakan ang mga himbakaw malingkat mabusal yan. Sabang na hindi ka to. Naam. Labi afdal tuwig na sadya.
نعم فكانت إن شاء الله تعالى غير إنما تطوبي النبي أفضل أنبا sa bang so pa makaw nag-use but dahil hindi ka to nalummin si Arta kay ha blanco pat mo na siya yung gata na lang sinukuan maputo kabalikan ko niya to usalunta siya ng hauno bang kita mga limba atawa ka ng mga pantayan niya o ng mga higadagat ay kung saan lang niyain mag-use kita riyan higadagat isa pang way makita ha kung niya pa higadagat isa biyaw nagbibitsin tao ka saan ay na طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نبيت إذا ذهب أحدكم إلى الغائط bang madto mag-istinja'in hanggat uring kanyo dumasiyatu bat yastatibu bihin fa innaha tujzi'u an dumasiyah bat tulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam paglalong niya si tampat yan طيب والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء ويجوز إذا ما كان ليس kung nakatulog si motor nila lang yun ويجوز إذا ما كجل ليس أن يقتصر إذا ما كجل أن يقتصر ما معنى يقتصر حادث أن يقتصر أم إن دمؤن سجسيا أتوكن mamarahin kan ya in tuwig na sadya. At niya makajari raisab mag-use na sadya siya tuwig. Doon na sadya siya tuwig. Wa yajuzu ay yaqtasira ala al-ma. Ay yaqtasira niya dumuon na sadya siya at tubig di na siya mag-use bato. Makajari raisab niya. Aw atawalong sin muallif makajari raisab siya mag-use na sadya ala 3 ahjar. 2 batu. Atin niya, balikan. Illadhi afdal, mag-use kita tubig, amba sunuan simbat. Tumatin the best bang kita ha, ang mga kahimba. Amuin bukumbya sintampat na tubig. At awa makajari raisab kita naktasir, doon na sadya kita haunuha tubig, pinagaw mag-use batu. At awakan makajari raisab gaw mag-use batu wayroon na tubig. Makajari raisab mag-use kita batu wayroon na pag-usan tubig. Na ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار atawa tubat yungqi ipanglano ipanuts ipagtimod bihinnal mahal ipagtimod sin mahal tampat in yungqi ipagtimod bihinna ay bil ahjar ipagtimod niya in batu sin tampat. Uning tampat pagyaro na muning tampat bukuan sin nafs. Balikan. Wal istinja'u wajibun min al bawl wal gha'it. Wal afdal, alladhi afdal an yastanjiya bil ahjar. Unahan niya na sin batu, thumma yutbi'aha bil ma' pag-ubos ampan niya sunuan sin tubig. ويجوز سماغ مكجري أن يقتصر على الماء إن دون سجسيا هتوبي دنيوين بغيوس بات ويدرات
Atawa kan dumuon na sadya si hatu, batu, wayroon na pag-ius, tubig. Makadiri sa bed. Atawa bed. Ika-isa niya. In batuka unta, suwaysya qali'. Ma ma'na qali'? Qali'. Qaf, alif, lam, ain. Hadisin qali'. Batu amuin aun gaus niya mag-ig. Najis. Sabab aun yan amuin panyap matuwas, batu. Di niya maigin najis, gamman, magkanat, iban gamman, amuin maglatag pa in najis. Launta. Biasin mga batu pilaras. Pwede tanan kasi batu pilaras. Makwa na, malano, sliding. Nawang mo siya kiyawa, piaglano sin najis, di siya maka. Unin jumatu, gamman, maglatag. Ikadto tamo kun ba? Kima ko mga samin matuwas. Maka siya, lumandog. Arakalo lumandog makuan mahilap pa yung kuwan. Suwayng kaawnan simbatu, qali'. Makai. Dawihaon lang, nasabot ko kay, nakalakihan mo. Bang sa upamang itamakat to patampat amuin, bukun na tambat si muslimi. Wayroon to. Makadyaray ba, kita mag-istinja, sin tissue sadya. Long sin mga ulama, makajari ipag-istinja. Kulla tahirin, kulla tahirin, qali'in, kulla jamidin, tahirin, jamidin, qali'. Two. That's what? First, suwaysya tahir. Second, suwaysya qali'. Ikatu, suwaysya jamid. Good ka. Suwaysya tahir, meaning sin tahir, suwaysya sutsi. Ini pag-istinja. In case wayroon tubig, basta siya maganda ha syurut tuwi ni makajari siya pag-istinja. Na. Ika-isa, suwaysya tahir, suway sutsi. Na. Bang siya mo kung sutsi makajari pag-istinja. Ikadto talong ta. Nag-number 2, kawatan patakakati. Way ko nakaramat. Pag siya kalinang lag na kawin kiaputan, tabi ayo. Mga tay isapi, timuwas na. Tuwas na, biya na siya mat yung tuwas na. Makadjari ba yung ipag-istinja? Sa mayta, sa wabing pag-istinja, hipag-ig, lumi, bukon hipag-ganap. Dabang mo pag-istinja sinyo, pag-garapan mo kaman. Mufum, di makadjari nyo. Makadjari ba yung bukog? Pag-istinja? Nakita ko mga bukog kambing, kaya mo tamang medyo hindi kiyawa mo pag-istinja mo sa. Makadjari ba? Mayta, sarap in amuin, bukog, insiyayan kagaunsin amuin mga jin. Sagot si Rasul sallallahu alaihi wasallam, papahalian ka tuin najis, ibansin, amuin bukog, sababing bukog, kakaunsin mga jin. Di ko makadyan, makaput na kawian bukog matukas, mga ukambing yaw ng pag-istinja mo, di makadyan. Di makadyan. Suway siya muna tahir. Sibukon siya najis. Hikaruan niya syart, suway siya unahon talang jamid. Suway siya jamid. Maana sin jamid, solid siya. Solid siya. Kung solid suway amoy matukas doon, amoyin aun shape niya, aun kwal niya. Atin niya makadyaring mga bato, makadyaring katas, makadyaring kakana, makadyaring pag-istinja. Makadyaring kata. Atin niya in tissue, bilang siya makadyaring. InsyaAllah. Bilang siya, bang maning katas yan bukod malandog. Kung saan katas kayo, walang malandog. Di siya makasinayos. Sa mga mong tissue, ordinary tissue rin, makadyaring insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sababin siya tahir, sutsi, hikaruan niya jamid,
solid siya, bukon siya liquid. Inhikatuniya, qali' hatisin qali' makaiglumbi. Misan pa isab siya sutsi. Misan pa isab siya long tabihan jamit. Bang siya rin makaig, di na siya makajari hipag. Sutsi, ikapag istinja. Kasi mga botelya atau mga pagkuhan, di ang makajari pag-i. Lumandog sa siya. So makajari in tissue biidnillahi subhanahu wa ta'ala man kita maamuin kulang karusun wa yun untuk ibdasan. Diyan, sa kalagyan tayong hukuman ini sabab aun waktu marut kita pa waktu amuin wa yun untuk masalaw. Diyan, insyaAllah. Kina? Tayyip. Pila yung taon simbatu makajari usalo. Kung kita mag-use pa. In sa baba na taon simbatu 3 ahjar. Pila yung taon simbatu? 3. 2 what? In sunnah witr. Yung pag-istinja mo witr. Atin niya 2, mga odd numbers. 2, 5, 7, pila pa? 9. Bukon siya kari amuin, amun syafa. Suway siya amuin, unuway yung pagtara. Odd number. Tumag na rin hatu. Bang wala pa siya na timod, sunuan mo, hikaupat. Ang hikaupat at ibuhit mo na isab, timod na. Guganapan mo pa siya hambo, kasupaya siya mahinang. Wait. Nabang aw patubig mo, puas mo mag-iig, sinbat to labi afdal, iga mo pa sinbat. Amad to labi afdal. Jayid? Na. Impangaso. Mangsaw pa maaun batu. Dakula. Tuwin angle niya. Mamalahin na bahayat to sumubli siya hatu batu to. Yan ako ng bukbat urak ula bihan. Agubos intiap-tiap angle ni paglano. Yatin nyo bang pagyanon ko? Lang tabat to bihan bihan. Angle ah. Ubus mo pang laruin ini. Limuton mo na isa. Wala. Ubus ini na isa, pagus ini na isa. Yan din ba yung mabilang na ba siya to batu? Diyan isin mga ulama, bang ganta, kaya ralanuan sin triangle, sin hambuk batu, tumindog na siya, biya na siya nakapag, amo inistinja nakapag. Jayid? Toy. Kamalikan kin labi afdal, witra. Unat sin witr, atin niya 2, o 5, 7, siyam, bang siya timud na hatu, okay na, alhamdulillah, witr na. Sabang siya natimud haupat, labi afdal, sunuan mo pa siya hambuk, ba't siya mahinang? Ikalima. Na. Jayid. Bihaon, suway kita ma-aware sin mga ginisan ilmu makuha. Kunin katan ilmu putun, bang ukunda ilmu dengan Quran was sunnah, amin nag-atap siya pakabayan sin Allah, yaw kita mag. Toyib, aun ilmu bihaon gimwa, ato anak kauna pa gimwa, arakala on pa rin kayo nagpapakay, ilmu kasusihan. Kung ba yung hukuman mo? At ikaw adi mo yun ilmu kasusihan? Sagay sabing kato, Inna Allah la yastahi min al-haq, kasamunal na supaya kahatihan nyo, in ilmu kasusihan, pag yanong nilamuin, bangkaw mag-istinja, so'y mulong niya timurun tugod, sambil lang niya marot, impag timud mo, hisud mo pa lang niya in lima mo, amo in lanuan mo sambil halaw. Amuin lang ni marut siya pakadar amuin bang mo siya kuwaran tumakla na malano na to amuin wayon na to maghindo pa yung kayo mga tao subhanallah awang di pistawel ipagkuhan nila imutang magtuing 5 bang magpaupo ngayon
Hisod nila pamadto palaw, lanuan sambil halaw. Sa mablong niya bang murihin ang uning bihain ni bukon dosus. Ang inukuman. Hada haram, la yajuz abadan. Kakahinang bihan haram, wayruun jaak sin syara' iwan wala kita baitan sin rasul ghammani kamudarat kahtutan. Ang kaimanan man siya maghindo, subhanallah. Hinduan ka, yan yung mga kawabayan, subaylong niya matimudtud, maiging tubig-tubig halaw. Ang part simbangan simano, si along sin mga ulama na maki siya nagtu. Aon yan part habaran mo, subay siya taka tubig-tubig, di maiging tubig din do. Besin mata, always siya naon tubig. In simud ta, always siya naon tubig. In aon part habaran tabihan. In aurat tanamit yan. Sabang wayroon amuin tubig halaw niya na pag-hemorrhage yun halaw sin ano bang mag-istinja kapalian kay ang kanda suway aon tubig halaw na aon yan ay sa mos-mos pa aon yan part ng habaran tas way sab siya tahay yung sa mga ilong tatahay mga pais tatahay aon ni sa habaran ta 50-50 50 amuin nagatubig-tubig 50 sa bawnak to ta besin lips day in lips time ni siya makajari kaigan tubig as in maig to rin tubig sa may tabang maig amo na in crack ang kana magputang yung mga kuan amuin lips time ta mga basil ni pagputang nilabat siya ri tumahay to sabang mga hula mapaso at hula mahagpay tud magkuan niya mag-crack sab kaigan kaya kulangan tubig niya kanda ito magbihan sa diya sana yung mga mag-dehydrate na way rumanaka o may nakatan, tamusan, kita mo ito. Na, ang ganda, bangka in aturan sin pagpapanjari ka to sin Allah Ta'ala, mapinda aun sadya sakit gumuan. Na, inamun ilmu bihad to, magkos siya cancer lang sin mga ulama, bang inigan tubigin lalabayan sin najis. Kanda piriglo ilmu biha di makajari. Ya subhanallah, in agama Islam pihaluhay na kayo. Lalo isadya, patimura, bang pagpatimod mo ang pabakkas na kapin, asal sa turi tama perfect 100%. Sa bang ang panakapin tiyo, bakkas, in agama Islam pihaluhay. Di na makajari yung kaong mukatan. Pag-uslong niya, hinangan tapakis sa yung tao, hindi magpanot si Mara, o mapatay manglutawin niya ang kataway ko sa tayo. Sambiling kayo ba na magliliho, tabi ayaw, pasuro ng lima, iban ko, lanuan hamuto, way ba? Lanuan na isa. Sambil mabuta mo, inki naman nila ang wayron na nanam, pinag-ay namang ito. Pag kita ng liwa mo ito ng lupa. Subhanallah, hamuto na kabakil mo yan. Di na makajari jihad. Wayroon pang Hindu sin agama Islam bihan, biyatal sin agama Islam bihan. Inaunta na sadya, inbiyabay ta to sin agama Islam, dinurunta, iuntay najis amuna. Bukun na kita muin, magpasun sin mga lima katagin, wayroon dito, karun na lang. Yan, jayid, balikan ko yung matan. Law sin muallif, wal istinja'u wajibun min al-bawli wal gha'id. Wal afdalu ay yastanjiya bil ahjar, thumma yutbi'aha bil ma'. ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل. نعم. فإذا أراد الاقتصار بمسيا ما بيا مج شورت كات ما معنى مج اختصار أتيني مج شورت كات سيا وين هاتي سين مج شورت كات دنجي أتيني ما بيا سي همبوك سجرين هروا بيون يا باتو أتواتوبي bang siya mamaya mag-iktisarat niya hambuk sa jengkaon niya rin harway ni urim malabi afdal falma'u afdal intubig labi marayaw rin ha tingnan amuyat tinhati niya fa'idha arada l-iktisara bang siya mamaya mag-iktisar ay di ma'na hambuk sa japion niya sumurtkat siya hambuk din harway ni tubig atawakan batu fa'idha arada l-iktisara ala ahadihima hambuk din harwayaon فالماء أفضل إن تبج بأفضل دينها جيد
Sumakawa in pag-istinja ya jamaah aun aturan ni aun adab niya ikaisa niya adab bang tumaamuin tumaalok pa ipag-istinja di kita makajari mag-istinja amuin pagkaon ipag-istinja basi na kayo man ang hula Arab jimatu amuin khubs katan yung khubs aun waktu yung khubs bang tumahay tumuwas subhanallah aun baba ipag bakas niya paglano yung khubs anak niya nangintaw nag-istinja anak niya subhanallah hinang siya sinallahu ta'ala ba na itakay nga tanbang suha na kay kisya yan jiman mga Syria pag suy-suy si mga amuin tinapay khubs haram di makajari amuin bukog di makajari bukog katan sinawn halga niya Quran katas Quran paisin Quran uno-uno na di makajari subhanallah bago yan sabot tayo na mo katas yung Quran aw nasaggaw nagdarang syabu ka na ito mariwan awla mga wala piyang lupa na damaw impiya mo to sin syabu katas yung Quran dati ko ba awn pay sa belief na yung Quran makalabas ang karupangan inmano siya biyat to hukuman sin Islam ng gura-gura sa Islam so siya igan umag to hindi siya muyo Papula mo, karupangan siya, buhay pagputos niya Quran. Alhamdulillah. Na alhamdulillah, nasaggaw. Iwan day talamang huminginang kanya siya, yukum si mga kuwan. Nabihat yung miyamutin akal si Bano sa pinato. Paglangog-langogan niya wala yan. Yan turing nga mga amuin tumaalok pa, amuin aturan, day nga mga aturan bang hatampat, bukuling kataan tampat pag-istinjaan tayo sa. Na, di makajari mag-istinja, amuin nalabayan sing tao, pagpupunpunan sing tao, di makajari, sa mabinihan manglaknat, mangikaw ang mga ran, paglabayan sing tao, paglabay sing tao, may tinong na mabaho. Ang sing tao, maliaknatan lang nila ginang simbihay. Damikyan bukunday sa aturan sin syara'in, ihian mo yung lambong, kaya wala ng tao, subhanallah, magpanayam na yun. Iniyan, di makajari. Damikyan hababa sing kahoy miyum na namumunga, di tayo sa makajari karna, bang mahulog ng bunga lumumi. Na, bukun day maksud dito mas ma-absorb sin namuin kahoy. Sa ablong sin mga ulama, bukun na gunal, magbakkas habungain, amuin, mga fertilizer pagbutang. Sa pang magbakkas, inamuin pagbutang, mga fertilizer, mga najis, na rin nasaw makauling bungang kahoy. Sa imaksud dito, ang kan kita rin papag-istinja, dito mag-number 1 at mag-number 2, sa parakala, aon, mahulog mo, lumumbi. Na, iban bang aon mga lingkod hawa, sintaw, pag lingkod mga najis, ublaan na rin yun. Na, damit yan, tilay sa makajari kita, mag-istinja, mga lungag, aon mga lungag pihan, mga lungag pulo. Turon mo sa mag-istinjaan mo, babae yung sinukara, narakala, dukalan kayo mo yung karang, bumuwa. Sige ito dyan. Wala yan. Wala, makalakso. Na, damit yan, di tayo sa magkajari, amuin mag-ihi filmai rakib, amuin tubig kimuwa, buswang, tubig diyo, sa mayta, inyaun, hikakangisin, amuin tubig. Na, damit yan, aun sa baturan, bang kita magsuot pa mga CR yan. Sumod pa mga CR, aun ni amuin dua, sugsugon ta rin doon. Kaisa niya, amunain imyan kaw, Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Baris dapan inba minal khubuthi wal khaba'ith. In ma'na sin khubuth, in ma'na sin dua ayat to, Ya Allah, magpatilibon ako kay murayng ha syaitan, dayng ha syaitan, usog iwan sin syaitan, babae amuin magpangjila ka halaw sin sila. Sabihin sila, kikita nila kita. Kita sila kakita. Narakala, amuin mangjila ka, tawakan magpanayam-nayam dahil doon na kwanta rin kakitaan na magpatilibon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kanila yaddo. Damit yan bang kita humuha? Bang kita sumud pa unahon ta inlawa? Bang kita humuha tuo? Tapos bang kita humuha? Dumuha kita ufranak. Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-adha sambil pa kahinapusan niya.
mag-istinja bang kita hatampat pantayan di kita makajari mag-istiqbal qibla. Ano po yung qibla? Doon ka mga mag-number 1 ko harap madto sa haram la yajuz. Wala istidbaraha. Iban di rin sa makajari tay kuran yung qibla. Na. Di rin sa makajari. Iban di rin sa makajari sabi ko nagna-number 1, iban nag-number 2. Niya krus yung mga ulamain at turun mo in bulan. Ikaw mag-itong ko mga bituon. Ikaw mag-text ko hello. Kumusta ka na dyan? Kaya mag-isiyaya. Tawa kung mga newspaper, magbasa rin doon. Haram niya. Di makajay. At tawakan, magbisa na to. Ukul ka. Nakadjal na ka. O, kadjal na kulong. Gaso pa. Aw mo siya na. Kung nag-number 1, nag-number 2, makajay. Dabang sa upa, makalagihan tulad ko, mamisa na. Simig na sa dyan ko. Ha? Sayo ko mamissarahan din na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta wa nagsabda la yakhruju ar-rajulan yadriban al-gha'it. Na'am. Yadriban al-gha'it kashifayn an 'awratihima yatahaddathan. Ayaw lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam induang kata mag-story karwa sabu nag-istinja. Na'am, yan tuli makajari lamikyan magbisara din. Lamikyan pag-istinja suwaylawa di makajari pa amu into amuyanin aturansin pag-istinja. Maka natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala balik in pag-istinjaan taring hadat sibi-sibi iban sin hadat nakula bi'idnillah subhanahu wa ta'ala kaon na tuman akay manan paglingkod-lingkod na ito ng aon pakaw amuin kamuhi ibus ka ito tayo Allah ta'ala mahuli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.